Leta y'u Burundi yafunze umupaka uyihuza n'u Rwanda. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hatambutse amakuru avuga ko leta y'iki gihugu cy'u Burundi yabaye ifashe umwanzuro wo gufunga iyi mipaka yigeze gufungwa n'ubundi muri 2015 hanyuma ikongera gufungurwa muri 2022. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Niteretse yabitangaje mu nama yahuje abategetsi bo muri iyi minisiteri ayoboye yabereye mu ntara ya mu majyaruguru y'u Burundi. Yagize ati uyu munsi twafunze imipaka kandi uza kugenda natambuka umwanzuro wafashwe. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru cyo mu Burundi cyavuze ko ubu u Burundi bwafunze imipaka yacyo n'u Rwanda nyuma y'ijambo rya Perezida Ndayishimiye ashinja u Rwanda gutera inkunga imitwe y'iterabwoba igwanya u Burundi. Amakuru aravuga ko ku munsi w'ejo tariki ya 10 Mutarama Perezida Tshisekedi yohereje Perezida Ndayishimiye ubutumwa bwihariye bwatumye uyu munsi u Burundi bufunga imipaka yose n'u Rwanda. Kuwa 31 Ukuboza 2023 ubwo yagezaga ku Barundi ijambo risoza umwaka wa 2023, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje ko umubano w'igihugu cye n'u Rwanda wongeye kuzamba, aca amarenga ko ashobora gufata icyemezo cyo kongera gufunga umupaka bihuriyeho. Ndayishimiye yatangaje ko umutwe wa Red Tabara wagabye igitero muri Gatumba tariki ya 22 Ukuboza ukica abasivili 22 ufashwa n'u Rwanda. Ati turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko u Burundi bwongeye guhekurwa n'abicanyi bo mu mutwe w'iterabwoba Red Tabara ufite icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Ndayishimiye yagaragaje kwicuza ko u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda mu Kwakira 2022. Ateguza ko agiye gufata ingamba ahamya ko zizarinda abarundi ibitero bya Red Tabara. Ati ibyo twiyemeje ni uko tugiye gufata ingamba zose zishobora kugira ngo abana b'u Burundi ntibakomeze kwicwa bunyamaswa n'ibyo birara. Dusabye abarundi bose guhagarara kigabo kuko umutwe w'iterabwoba usasiwe by'ukuri mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Nubwo Ndayishimiye ashinja u Rwanda gufasha Red Tabara, ngo ruherutse kubihakana rugaragaza ko ari urwitwazo, dore ko uwo mupaka Red Tabara yifashisha igaba ibitero ugabanya u Burundi na Kongo.